hataringaniye zaharinganiza hataringaniye Imana data nkorera ije kuharinganiza. haravuze ngo zamenagura inzugi z'imiringa ibihindizo by'ibyuma Imana ije kumenagura Imana ije kumenagura kutayasomera ndagira ngo usome gake ndafashe zabicamo usoma gake akikamu twari kwa Yesu olala bosango kotela ndasubiramo remesala labinifo etalangaye yasomene nime kotela labini wa etala yakuwa yasomene minifo labini wa endikazo kala bene labini endi kuta yasomene sala istani yego minifo shalabini feria le kuta ndayundo Shalabini wayasi Gerabonestas Salamos Inifo endika Edonte talabini Bavuze ngo gute Akishasa n'ahandi hatandukanye bazi Kiswahili gusa neno limesema Mungu wa mbingu amekuja juu yako kukushindia ile vita ambao unagombana iyo ntambara uri kurwana Imana ije kwirangiza nkamuneshereza rimwe amahanga ari imbere mataifa ambao ana mbele lako kandi nzakenyuruza ayiwe Imana ije gukenyuruza hari abantu bakenyeye ibyawe bakenyeye umugisha wawe bakenyeye amahirwe yawe bakenyeye amafaranga yawe bakenyeye akazi kawe bicaye ku ntebe yawe Imana ije kubakenyuruza niko Imana ivuganye nawe amen Shakira haleluya Shakira Halo labini shala urakenyeye mu izina rya Yesu amen urakenyeye mu izina rya Yesu ayitakuwa ya pela kotegrayima urakenyeye ugiye kuzara urakenyeye ugiye kwaguka urakenyeye abanyakasi urakenyeye abanyamahirwe y'Imana ngo ikihobe haravuze ngo abami kugira ngo mukengurire urumva abantu Imana ije gukenyuruza kugira ngo ukenyere kugira ngo uziki Imana ibonye utagangaye ibonye urushi yanze kujya gukenyuruza indushi ingenzi zawe yego ikenyurusha abantu kugira ngo igukenyeze we igisubizo cawe Imana ikivanye mu bakomeye igisubizo cawe umugisha wawe Imana uvanye mu bakomeye bakenyeye n'Imana ikivanye n'Imana ikivanye Pokeya wemereye gutambuka mu izina rya Yesu wemereye gutambuka ukarenga utugisha ukajya kumugisha wemereye gutambuka ukarenga ibibabaro ukajya kumunezero mu izina rya Yesu ntabwo azugarirwa aya marembo ntabwo azugarirwa imbere taringaniye paringaniza amen ongera nzakuja imbere ahataringaniye hatari yaringaniye hari ahantu hatari yaringaniye ariko Imana iravuze ngo igiye kukuja imbere iyaringanize inshira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu turahasubiramo aha hantu nzakuja imbere ahantu hataringaniye reka turimo zakuje imbere hataringaniye mparinganize zamenagura inzugi z'imiringa zacamo kabiri ibindi zose izuma uratabawe yewe mukristo kuko Imana ikumanukiye warariganijwe yewe tabarwa kuko Imana ikumanukiye wariganijwe zihumura kuko Imana ikumanukiye warurwaye yewe kira kuko Imana y'ubuzima hataringaniye zaringaniza
ketala pelia saliama shelango kotegrai eno metala biniwa elia sango egra etita ela lo pelia la binifo lele kuta shela ela imbaraga yima tela ela la biniwa nzame ela semande grai ataringanije ngekuwaringanisa ngekumenagura inzugi z'imiringa nikakanwa kuwiteka kavuse mu izina rya Yesu. Mana ishimwe cyane. Haravuze ngo nzamenagura mimi ntamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'inzu mimi ntamenagura ibihindizo by'inzu nzabicamo kabiri mimi ndabicamo kabiri. Hallelujah. Imana ije guhangana nabyo. Hallelujah. Imana iravuze hallelujah eta elase kote eta pelasa langoma igihe kirageze kugira ngo igwe kurya ku mbuto z'Imana mando nikimana la binifo pelasa lango tangegra ni mondo etala periasema shelango kota etita labisa shimwe cyane. Mwabagabo mwe Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru yanyu neza ko mbona muhora museka habaye iki? Turaseswa nuko urukundo rw'Imana ruri muri twe. Amen. Ndetse kandi turaruhuka twese turi muri rwo. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu batemba itoto. Yego. Yego. Turabishimiye mu izina rya Yesu. Uramahoro ariko nanjye ndamahoro. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Hanyuma ubwo mumaze kuramukanya nimwongere muramutse abakunzi b'Imana Irahari TV. Mubaramutse rwose. Turabarumukije bakunzi b'Imana Irahari TV ndetse numvisha uvuga n'umusaraba. Mwongere kandi musuhuze abakunzi b'Umusaraba TV. Turabashuje mu izina rya Yesu. Ntabwo nawe wibagiwe umusaraba ni ibyiringiro byacu. No gucungurwa kw'abera bose. Ntabwo nabyibagirwa rero namwe murabyumva. Bakunzi b'Imana Irahari TV, bakunzi b'Umusaraba TV, nkuko bamaze kubasuhuza ngo barabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Abarundi turabagumbiriye mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Abari mu Rwanda n'abari hanze yacu, ndavuga bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, diaspora mwese turabakiriye, tubabwira ngo amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe kubwo kudushyigikira ndetse no kubana natwe mu ivugabutumwa. None mwabagabo mwe ndagira ngo mubanze mutwibwire mubwire n'abakunzi ibizi cano zacu mwabasuhuje nibyo, ariko ndagira ngo mubibwire mubabwire amazina yanyu mbese mwidondore babamenye mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina. Murakoze cyane. Murabona ko turi abagabo bahamye bakunda Imana ndetse bavuga Imana bivuye ku mitima. Amazina ndumva ariyo mutubajije. Amazina yanjye ngewe ni yayandi nitwa Tuyisenge Daniel cyangwa se Profete Daniel. Ndi kwinjira mu kiciro gikomeye c'abagabo. Ubu ndi umugabo muri leta ndetse n'Imana yamaze kungira umugabo. Birimo gusobanuka. Narabatumiye ariko n'ubu nkomeje kubatumira. Invitation zirenda gusohoka n'ejo bundi mukabutaha. Murakoze cyane mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Yesu naguhereza umugisha. Bisobanuye ngo uracyari umusore uri ingaragu itigaragura mu byaha niko njya numva bavuga, ariko nanone uri bugufiya kugira ngo wubake urugo rwawe. Yesu agushyigikire natwe tukuri inyuma. Amen. Impande yawe hari undi mugabo twakiriye bwa mbere kuri izi mikoro zacu ndetse na kamera zacu. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, wibwira abakunzi bacu bagukurikiye. Amen. Nanjye ndabishimiye. Ndashima Imana kubw'iyi ikaze n'akaribu mu mpaye hano muri studio. Imana ishimwe cyane. Yego. Nanjye uko mumbona ndi umugabo uhamye mu bya Kristo, mu by'umwuka ndetse n'umubiri. Nakoze rero urugendo rurerure cyane kugira ngo nze mvuge ku mbaraga y'Imana. Yego. No gukomera kw'Imana. Yego. Imana ishimwe. Uko mutubona mudukurikiranye rero, amazina ni Obedi wagiriwe ubuntu Manikiza. Murumva ko ndi no mu butsinzi bw'Imana. Abavyeyi banyishwe amazina meza cyane. Yego. Afite ubutabazi. Naturutse
mu karere ka Rusizi Kamembe niho mu rugo. Umugabo rero uhamye utigaragura mu zaha ahubwo wigaragura mu za Kristo. Imana ishimwe kandi himbazwe kubw'ikiganiro tujye kugirana kuba dukurikiranye nonaha. Murakoze. urakoze cyane ariko hari ikibazo nshaka kukubaza. Rero ni akabazo gatoya kandi k'amatsiko ndaza kugira ngo uze kunsobanurira. Mbere yuko nkakubaza, none uri umugabo urubatse cyangwa uri umusore? Ndi umugabo ndubatse. Mfite umugore n'abana batatu. Ufite umugore n'abana batatu. Turabaramukije nabo aho bari, turabataheje bumva intashyo zacu tubahaye, kandi nuzagerayo uzaba dutahirize cyane, uzababwire ko tubasuhuje mu izina rya Yesu kandi turabakunda. Hanyuma ikibazo nshaka kukubaza, utubwiye ko uturutse mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Rusizi nzi ko yari icumbi, yari ku gicumbi cy'umwuka wera. Ndagira ngo duhereze ishusho nk'abanyakigali, utubwire ese Ikamembe mu karere ka Rusizi haracyari umwuka nk'uwa kera? Ese abakozi b'Imana baho baracyahagaze neza nka kera? Kandi na Daniel nawe niho yaturutse nubwo amaze iminsi i Kigali. Ariko nagira ngo muze kudusobanurira kuri icyo kintu. Hari abantu bajya bibaza ngo eske abanyarusizi baracyafite agakiza nka kera? Umwuka wera aracyakorera muri bo? Amadini n'amatorero ahari, ibyumba by'amasengesho n'imisozi ntarondora myinshi abantu bahuriragaho bagasenga. Ese ishusho y'umwuka wera mu bantu, mu barokore b'i Rusizi ihagaze ite, iteye ite kugeza iyi saha? Murakoze cyane. Mwuka wera w'Imana haba mu madini ndetse no mu byumba runaka abantu bahuriramo bataramye bavuga Imana. Mwuka wera turabizi neza ko amanuka yamanukiye muri Cyangugu. Abantu bagitangira kumva ijwi ry'Imana niho mwuka wera yamanukiye. Yego. Ni ukuvuga ngo mwuka wera aracyakora nk'uko yakoraga. Abamufite ntibigeze bamutakaza. Baracyakora bakoreshejwe n'Imana. Baracyavuga bavugishijwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana iracyari mu bayo, ntabwo yigeze ibahana cyangwa ngo ibatererane. Baracyagendera mu mbaraga z'Imana. Umwuka wera urahari rwose nta kibazo. Turavuga Imana dushize amanga, turacyabona ikora imirimo ndetse n'ibitangaza. Imbaraga zayo ziracyakorera muri twebwe, yahamagaye ikadutoranya ikatwimikisha amavuta yayo. Umwuka arahari rwose nta kibazo. Abantu baracyegera Imana, bagataramana n'Imana, bagasabana nayo, bakumva izindi mbaraga zidasanzwe muri bo, ikabamenyesha iby'iminsi n'ibihe, ibyo batari bazi. Imana ikongera ikavugana nabo, ikabahereza umwifato nuko bakwiriye kwitwara. Murakoze. Nuko bakwiye kwitwara. Asoreje ku ijambo rivuga ngo Imana iracyabamenyesha uko bagomba kwitwara nuko bakwiriye kwitwara. Daniel, ntabwo ndi buze kubabaza ibibazo byinshi, ariko ndagira ngo umbwire abahanuzi, abakozi b'Imana, abimikishijwe amavuta y'umwuka wera b'abanyarusizi, ubona bahagaze bate? Yaba ari abari gukorera umurimo w'Imana i Rusizi, ari n'abari kuwukorera ahandi mu gihugu, kuko nta hantu namwe bakumiriwe. Ubu ngubu bemerewe kuhakorera hose umurimo w'Imana. Ariko ubona ishusho yabo, imyitwarire yabo imeze ite? Ko hari igihe twumva abantu bavuga babaza ibibazo byinshi kuri bo, bakavuga utuntu twinshi. Ariko wowe niki, nuhe mucyo watanga ku bakozi b'Imana baturuka i Rusizi? Ikigaragara cyo sinavuga ngo bahamagawe n'Imana. Kuba hari abagenda bagaragaza imyitwarire itari myiza titwobatera amabuye, ahubwo twakabasengeye. Ni Satani wabateye. Rero umuntu azahamagarwa, kandi guhamagarwa k'umuntu nizo ntambara nishahura nazo.
bisaba kugira ngo ube maso usenge kugira ngo satani atanduza itaranto yawe Imana iguhaye. Rero umuco natanga se ku bantu baturuka i Rusizi nuko bakibuka ya Mana yabahamagaye, bakongera bagasubira ku rufatiro, bakibuka ya misozi batereraga. Akenshi bavuga ko hari umuntu wegeze tuganira avuga ngo irimbi ry'abanyacangugu ry'abahanuzi baho ngo ni muri Kigali. Birancanga rikaza kuza kunsobanurira, arambwira iyo bageze i Kigali baza abantu kandi baje bameze neza. Rero ikintu natangariza abantu badukurikiranye bibaza ico kibazo ngico n'abandi bibaza, ikigaragara cyo nuko satani azatera ubutunzi buri. Umujura ntashobora kwinjira mu nzu idafite ikintu, azaje ahantu hari ikintu cy'agaciro. Rero hari aho satani yagiye agenda yiba bamwe mu buryo butandukanye, ariko kandi baracyafite za mpano z'Imana. Ariko kandi satani yashatse kugira ngo ashyiremo akantu k'agatotsi ko kugira ngo agaragaze isura mbi kuri za mbaraga z'Imana zari kuri bo. Ariko ndagira amabwire ngo ishusho y'abahanuzi b'icangugu baracahari, ugeza amashuza, ugeza murya, ugiye ku misozi itandukanye wasanga abahanuzi b'Uwiteka Imana, ndetse hari n'abandi bari muri Kigali bakomeje kwamamaza imbaraga z'Imana. Urakoze cyane, Imana iguhereza umugisha. Ahari ubutunzi niho umujura atera. Uri n'amatwi niyumve iby'umwuka bwira amatorero. Bisobanuye ngo ntabwo wapfiriye gushira, kandi uterwa nuko aba afite icyo umujura ashaka. Abacitse intege turabasabira kongera kwambara imbaraga, kandi abakomerekejwe nabo bihangane, haracyari 7,000 bitarapfukamira bayani. Reka mbasengera Imana kugira ngo mutugezeho icyo Imana yabatumye n'icyo yabashyize ku mutima, inkuru nziza mushaka kumenyesha abantu bose ku isi badukurikiye. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda. Izina ryawe niryubahwe. Imbere yacu dufite abakozi bawe uhagurukije, ndakwinginze kugira ngo ubane nabo muri aka kanya bagiye gutanga message wabahaye. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagara umwuka wera w'Imana kugira ngo abane natwe. Iki kiganiro kibe ikiganiro cyiza kandi cy'umugisha, ugikurikiye yongera asubizwe mu imbaraga. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze mwami Imana, uze ubane natwe, kandi Mana umwuka wawe wera ntajye kure yacu. Ngaho ngwino twiyoborere kandi ukorane natwe, ngo haye ikaze na karibu muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Karibu bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twagize uyu mugisha ukomeye kugira ngo mbe kuma hamwe na mwene data, nge nanezerewe cyane. Twazamukanye imisozi itandukanye, twarasenganye, twarabanye cyane. Kuba turi kumwe hano n'Imana yavyemeye kugira ngo afate urugendo rukomeye gutya agera inahangaha. Mu rugendo rurerure ruremereye cyane, ariko Imana ishimwe ko yagushoboje. Ndagushimiye imbere y'amahanga yose adukurikiranye. Uri umuntu mwiza, kandi umwuka w'Imana uri muri wowe ugume waguke mu izina rya Yesu. Rero murakoze cyane bakunzi bacu. Impamvu mubona turi hano nuko dufite byinshi zo kubabwira, kandi z'ubutumwa Imana itanga kugira ngo bubashe kubageraho mu izina rya Yesu. Hari agaseke k'ubutumwa twabateguriye, ndagira ngo umukozi w'Imana dusome ako gaseke kugira ngo tukabwira abakunzi bacu b'Imana Irahari TV ndetse n'Umusaraba TV kugira ngo babashe kunyurwa n'iyo message. Ni karibu kusoma ile neno la Bwana. Imana ishimwe cyane. Nanjye mbaje gushimira Imana kubw'imbaraga zayo n'ubutabazi bwayo n'ubutsinzi bwayo. Twongeye guhura, Imana ishimwe, tutishwe n'ibyaha. Imana ishimwe cyane, ahubwo Imana ikomeje kutwagura mu buryo bwo kuvuga imbaraga zayo, ibitangaza no gukomera kwayo, amen, no kugira neza kwayo, amen. Imana rero ibishimirwe kandi ihererwe icyubahiro. Haleluya. Nk'uko bimeze
twaciye mu bikomeye twaciye mu ntambara zitandukanye ariko Imana ikomeza kutubera amaso. Imana ishimwe cyane. Imana ibihimbaza. Utarasoma ari nk'igihe twegeze uyu mugabo ari mu mwuka w'Imana kandi Imana aramutoranije. Twagendanye urugendo igihe kimwe imvura iratunyagira twagiye umurimo w'Imana iratunyagira cyane. Twazaga tunezezwa nuko imvura iguye ikatunyagira. Wabaga ari umunezero ku buzima bwacu. Rero ndakure cyane habaho Imana itakura umuntu. Tati Imana itokujana nta nayitaguha. Haleluya. Rero gukora kw'Imana ni kurekure cyane. Amen. Twazaga tubona akavura kaguye turi ku musozi ndawibuka hari igihe twegeze tuja kurara ku musozi ico gihe ndavyibuka nari maze igihe mvuye Kongo tuja gusenga Imana ku musozi. Imana iduteza imvura ico gihe iravyemera imvura iguye ico gihe tuyitambiramo Imana turasirimba namatambira Imana ndasirimba n'uyu mugabo turigaragura mwitaka turigaragura Imana ishimwe ko hari nawe aravyibuka ico gihe turigaragura mwitaka ati Imana izadutabara. Amen. Imana itangira kuvuga uti nzabatabara kandi nababonye. Rero hari nk'umuntu wanga kwemera gukorera Imana ngo nuko ari mu bigeragezo. Ariko ndagira nkubwire ngo mu bigeragezo ukoreye Imana igihe kiri imbere nico gihe utangira mu buhamya bw'Imana bigakomeza abandi bari baracitse intege. Amen. Rero ndanezerewe cyane. Imana ishimwe. Ndumva amavuta y'Imana amanuke mu buzima bwawe. Amen. Bitumye nibuka yamvura yazaga inyaga. Haleluya. Bitumye nibuka wa musozi. Haleluya. Negezeje ku musozi turi kumwe. Ngiye ku musozi witwa muri mujya. Abanyacangugu mwese murahazi n'abandi bantu murazaga muraza. Murahazi. Bamwe murahazi. Ico gihe nagiye ngora iminsi 7 nenaganye glucose zigeze kuresha. Namaze ico gihe ngizo glucose kandi ngabwiriza ubutumwa uyu mugabo twari kumwe haba igiterane gikomeye cyane abantu barakiza. Amen. Uracavyibuka? Ndavyibuka rwose. Imana ikora ibitangaza cyane. Ingwara zirakira zitandukanye. Bitumye nibuka ubutayu. Bitumye nibuka wa musozi. Ndagira ngo nawe uze kwibuka wa musozi. Nifota kuwa yazomera. Handi waza kujya kuvoma. Ndagira ngo wongere uje kuvoma mu izina rya Yesu. Usi kuvoma mwene data. Haleluya. Nuza kuza kumanuka uze kuza kumpa ka message. Amen. Naje ngomba gushaka gusubira kuri wa musozi. Haleluya. Kugira ngo nongere ntarame dukore ca gitaramo kandi. Amen. Amavuta y'Imana yongera amanuke. Amen. Ubugarama barakomeye. Bameze neza bari gushima Imana. Imana yahabwe cyane. Imana iri gukomeza ikora ibitangaza. Rero Imana ishimwe cyane. Impamvu nibutse bino bintu wenda ari umuntu wari umaze gutakaza ivyiringiro ndagira muri izo bikomeye muri izo wayunyuramo n'Imana igomba kunyurira ikagutabara. Hari ibintu uri guca mu bitandukanye ibyo n'Imana igomba kunyuriramo igahindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka kwivovota guma gusenga guma kwegera Imana. Etita lame kotegra eloza lango sikataira. Uyu mugabo arabizi neza. Negezeje kuvuga ubutumwa ahantu Kamembe twari kumwe. Etape lase kotegra nari mfite ipataro ndasimbira Imana ubutumwa. Ipataro ndasimbira irashika. La istani mando elebore nasimbutse gato nazamutse mu gisirimba numviraje ngo pra itatamutse bitanikuramo costume nari nambaye ndayikenyera abantu baguma gusirimba bataza ayo mateka. Reka mbaze mpimana icubahiro iyo sirinze zabwicika sifani zako bwana we. Oh! Hela patala isalasema. Etita la ilasara sinima. Jetita ela idimini kotegra. Eto peria salasema ndio kotegra. Ngo bikomeye nabivuze. Amen. Shalase motengo egra. Amen. Hari umuntu utavuze yegeza ntizi nkweto icogi. Amen. Elo metala pela. Mvuze ubuhamya kandi ntari nabipanze. Reka mvuge kandi ubundi nzabuvuga nabipanze neza.
ariko ni umwuka nyobora kugira ngo mbivugeho nimba ari uko sinzi nuko tuziranye cyane elasango kotega umuntu ico giatizi ingweto aravuga yamavuga ngo nzingo zazijana mwivuga butumwa mu gitondo ca kare ndibuceja mwivuga butumwa mwihuduma ukora umurimo w'Imana numva hayatangira kora ku mulango agapiga mulangoni odi hapa nikasema wewe ni nani akaniambia ni mimi sitasema jina yake wewe unataka nini bwana nataka ile viato vyangu nami niko na safari arambwira ngo ni jewe runaka nigushaka za birato zanje naje mfite uduma ngiye kujamo bitamwereza za birato ziwe nambara amapapa se mwe murayazi mwe abakire mwe bari muri Amerika abari Kigali amapapa murayazi uzampamagare nzayagusobanurira ku mapapa ari amateka akomeye cyane ariko ndagira ngo nkubwire ngo kuri zero Imana yashiraho umubare iyi zero Imana igatera umubare bikemera ukabarane haleluya etita la pelaze kotegra shelia mo kotela sinima eta pela isala semanda icoge namba ye mapapa shakuvuga ubutumwa kuvuga ubutumwa ndahanura amavuta aramanuka ndaha abantu bandeze banyibajijeho ariko Imana iravuga ngo nakubonye mwana wanjye kubonwa n'Imana urutwa kubona n'abana b'abantu si ngombwa ngo umbone wowe ahubwo ni ngombwa ngo Imana ndekubone hetila pelia salango kotegra si ngombwa ngo ubone nambaye costume nziza oya izo agaciro aranira kubonwa n'Imana wowe udukurikiranye reka mbingire buno guhamya hano arabona atangiye kwibutsa muri murya n'ahandi no mu misozi arabona atangiye kwibutsa muri ya misozi mwajagamo none ifiriti tumye mutajaye Imana bababari utarabona akazi wazamukaga umusozi karabonetse umvishwe ry'Imana birakunanira aho vuga ngo Imana imbabarire sivyo niko kuri Mungu amusamehe kabisa pokea neema ya Bwana ndagira ngo rero udusome ibindi tuzobivugaho munsi twagarutse Imana ishimwe cyane banza ubwira amahanga icumuka ubwira amatorero ibi tuvuga turabivuga turi mu mavuta y'Imana n'imbaraga z'Imana uko avuga niko kuri twahuye na byinshi twagendeye muri byinshi cyane ariko Imana yakomeje kubana natwe kandi dukoresha iby'ubutwari amen haleluya Imana yakoze ibintu by'imbaraga nyinshi cyane twataramiye Imana mu mvura mu magambo abantu batazemera ariko ndi gushaka ngo mwumve ko ntakure habaho Imana itakura umuntu mwe mudukurikiranye ntakure habaho Imana itakura umuntu avuze ibintu bikomeye cyane nibutse umunsi umwe turi ahantu mukamabuye turi gutarama dutaramira Imana tubwiriza dusirimba nukuri pe ari gutarama ari ku gatuti ari gutarama yasini mandala bini shato rebone ni fole kuta yasini ribo hayitawa yasini mando mwe mudukurikiranye mwumve ko Imana yihagije natwe yavuganye natwe igendana natwe ikatatamuka ikora ivy'imbaraga nyinshi ndavyibuka yaratatamutse watu wakaza kumushangilia Mungu abantu batangira guhimbaza Imana ndaza ngukenye sikoti costume abantu batangira gutiti abarako mujye muguma musinzire igihe muri kumwe n'umuvuga Imana hari gaba ari ngira ngo tuvuge nona niyo ngira ngo tubabwire ko itigeze ibata ntabwo yigeze ibareka twazamutse hirya no hino abahaye ku buhamya ni gatoya abaye nk'ubasogongeza azababwira ubutaha reka abapfundikiriye ahangaha azababwira ubutaha reka rero bikimeze bityo dukurikirane iri jambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 45 dusome ijambo ry'Imana turivugeho
tubabwire imbaraga nyinshi z'Imana ku buzima bwanyu mwe mudukurikiranye mwemeye kudutega amatwi mukumvira n'umwuka wera w'Imana ugiye kubana namwe muri uyu mwaka muri iyi minsi imwe Pawulo yahanuriye Timoteyo niyo tugiye kubabwira. Jambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cyaho cya 45 duhere ku murongo waho wa mbere haravuze ngo ibi nivyo Uwiteka abwira Kuro, ibi nivyo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta ati niwe fasha ukuboko mimi nimekugusa mkono wa kuume nkamuneshereza amahanga ari imbere ya kandi nzakenyuruza bazuvuge ngo Imana izakenyuruza. Haleluya. abami kugira ngo mukingurire. Hari abantu batwaye umukenyero wawe ariko Imana ivuganye nawe ngo ije kubakenyuruza kugira ngo wongere ukenyere. Amen. Inzugi kandi n'amarembo ntazongarirwa. Amarembo ntabwo azongera kugarirwa. Amarembo ntazongera kugarirwa. Amarembo ntabwo azongera kugarirwa mu izina rya Yesu. Umva ijambo kuryo Shelimo kota Labini fo endika zomene stans. Tela Labini wa yasiri. La istani Shelamo kote aravuze ngo nzakusha imbere. Ayiwe Ataringaniye. Tala basangega Ataringaniye. Zakuja imbere ataringaniye ataringaniye Zaharinganiza ataringaniye Imana data nkorera ije kuharinganiza. Amen. haravuze ngo zamenagura inzugi z'imiringa ibihindizo z'ivyuma Imana ije kumenagura Imana ije kumenagura kutayasome ndagira ngo usome gake ndafashe zabicamwe usoma gake akikamu kweli kwa Yesu ona la bosango kotela basubiramo remesala la labini fo etala ngaye yazomene nime kotela labini wa etala hizi takuwa yazomene nini fo la labini wa endika zoke la bene labini endi kuta yazomene zala istani nini fo shalabini fo le kuta ndondo Shalabini wayasi Nerabone stance Salamos Ninifo endika Edonte talabini Avuze ngo gute Nzamenagura kuri kabiri Sema rimwe havuze ngo rimwe haravuze ngo kajambo kamuka moja ni wayazomene stance kamoja ngamuneshereza. Sasa wewe mudiaspora uzi Kiswahili gusa neno la Bwana limesema atakushindia. Yakambira n'abari abantu bari muri Amerika batumva Ikinyarwanda bazi Igiswahili baturutse za Bukavu za Goma za Kinshasa n'ahandi hatandukanye bazi Igiswahili gusa. Neno limesema Mungu wa mbingu amekuja juu yako kukushindia ile vita ambao unagombana. Iyo ntambara uri kurwana Imana ije kwirangiza. Ngamuneshereza rimwe amahanga ari imbere mataifa ambao ana mbele lako kandi nzakenyuruza. Ayiwe Imana ije gukenyuruza hari abantu bakenyeye ibyawe bakenyeye umugisha wawe bakenyeye amahirwe yawe bakenyeye amafaranga yawe bakenyeye akazi kawe bicaye ku ntebe yawe Imana ije kubakenyuruza. Niko Imana ivuganye nawe. Amen. Shakira Hallelujah. Shakira Halo labini shala urakenyeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakenyeye mu izina rya Yesu. Ayitakuwa ya Pela kotegraima urakenyeye ugiye kuzara urakenyeye ugiye kwaguka urakenyeye abanyakasi urakenyeye ubonye amahirwe y'Imana. Ngo ikihobe haravuze ngo abami kugira ngo mukengurire. Urumva abantu Imana ije gukenyuruza kugira ngo ukenyere kugira ngo uziki Imana ibonye utaganga ibonye urushi
yanze kujya gukenyuruza indusha ingenzi zawe yego ikenyurusha abantu kugira ngo igukenyeze we igisubizo cawe imana ikivanye mu bakomeye igisubizo cawe umugisha wawe imana iwuvanye mu bakomeye bakenyeye n'imana ikivanye n'imana ikivanye pokeya 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 enderesha haleluya enderesha aravuze ngo kandi n'amarembo ntazugarirwa umugisha wawe ongera usome numva n'amarembo ntazugarirwa amaki amarembo amarembo ntazugarirwa hari ahantu umuntu atarenga kuri kudukurikirana hari ahantu atarengaga nubwo yakoraga akazi hari atarengaga nubwo yari yubatse urugo wemereye gutambuka mu izina rya Yesu wemereye gutambuka ukarenga utugisha ukajya ku mugisha wemereye gutambuka ukarenga ibibabaro ukajya ku munezero mu izina rya Yesu ntabwo azugarirwa aya marembo ntabwo azugarirwa aravuze ngo amarembo agomba kurenga umubabaro akaja ku munezero agomba kurenga gutotezwa akaja mu mashini agomba kurenga kwambara ubusa akaja mu kukwambara agomba kurenga ibibazo akaja mu bisubizo agomba gutambuka ntago amarembo azongera kugarirwa amen ndafashijwe umva rero hashoje havuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza urongera uhasome niko Imana itegetse haleluya haravuze ngo nzakuja imbere ahataringaniye mparinganiza Imana yavuze inshuro zitatu nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza umuhanuzi mwisoma akajambo kamwe kamwe abantu badukumve neza haravuze ngo nzakujya imbere aho nzakuja imbere kuja imbere taringaniye paringaniza amen ongera nzakuja imbere ahataringaniye atari yaringaniye hari ahantu hatari yaringaniye ariko Imana iravuze ngo igiye kukuja imbere yaringanize inshira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu turahasubiramo aha hantu ndafashijwe nzakuja imbere ahantu hataringaniye paringanize reka turimo nzakuja imbere ahataringaniye mparinganize zamenagura inzugi z'imiringa zacamo kabiri ibindi zose izuma uratabawe yewe mukristo kuko Imana ikumanukiye warariganijwe yewe tabarwa kuko Imana ikumanukiye wariganijwe ziumura kuko Imana ikumanukiye warurwaye yewe kira kuko Imana y'ubuzima hataringaniye zaringaniza etoketala peria sariama shelango kotegra enome tala biniwa elia sango egra etita ela lo peria la binifo lele kuta shela ela imbaraga y'Imana tela ela la biniwa nzamene ela semande gra ataringaniye ngiye kuwaringaniza ngiye kumenagura inzugi z'imiringa nikakanwa k'Uwiteka kavuze mu izina rya Yesu Mana ishimwe cyane haravuze ngo nzamenagura mimi ntamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'inzu mimi ntamenagura ibihindizo by'inzu nzabicamo kabiri mimi ndabicamo kabiri haleluya Imana ije guhangana nabyo haleluya Imana ije guhangana nabyo ndasubiramo kugira ngo bahumve neza nzalabinifo irometa la stani mano soma mu rurimi rusha la kutaya zome toperia nini fala boya shalabini shango la labini takuwa ya zome nini fala bonesta
imana iravuze eta elase kotegra ukwezi kwa gatatu hari umugisha imana igiye gufunga haleluya 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 no metala bini foira yego soma dusenge imana mupe hamagara noneho wowe uri muri Amerika uri mu Rwanda uri impande zitandukanye hamagara noneho ure yarahamagaye hamagara noneho ariga amazahamagara yamagara yatandukanye iravuze ngo hamagara noneho hari uwagusubiza uwo mubera watabaza nuhe watabaje abantu ntizokwemera utabaza bene wanyu biranga ariko abo hamagara noneho hari uwakumva Obedi senga imana isha abantu umugisha dusoze lakini narenza kwirisha imana ikoze ibitangaza omba Mungu imana ishimwe zamuri sengesho kugira ngo imbaraga z'Imana kubw'ubu butabazi bw'Imana hamagara noneho hari uwakumva niryo jambo turangirije kugira ngo imbaraga z'Imana zibe ku buzima bw'abera imana ishimwe haleluya twahamagaye benshi ntibakumva wowe udukurikiranye wahamagaye benshi ntibakumva ariko nonaha hamagara hari uwakumva asante baba yangu hamagara hari uwakumva muri uku kwezi kwa mbere igitalabini shalakuta yazome igitangala kuwa yazome enebone stance la stani mando reboreze kire la stala ni mala kuwa mana wabwe icubahiro ndasenze nona igitaramo kiza waduha n'izina rya Yesu tubayesheje umugisha stani mando tubayesheje umugisha uniforme bahamagaye imiryango ntiyumva bahamagara abavyeyi ntibumva bahamagara abakomeye ntibumva ariko nona barakwiringiye nona barakwizeye nona hamana biza imbaraga zawe biza ubutsinzi bwawe biza ubutabazi bwawe biza ineza yawe biza ugukora kwawe baratabawe kuwa yazome baratabawe fo Panduaya Nisina rya Yesu Nimandole kutara baratabawe ushimwe mana kuko baratabawe aba bari barakurikiranye komera imana amashoka komera imana amashoka komera imana amashoka komera imana amashoka urabahowe amarembo yari yugariwe kuri bo ukabuyuguruye bakabagende mu buzima bwawe izina ryawe rikomeye amen. Nimero zanyu za telefone nimero ya Daniel ni 0788 72 91 46 wanyandikira wampamagara wangisha inama wangeze ikivuzo gitandukanye ndahari ku bwawe ndakindi usabwa nukwizera Kristo wantumye ku buzima bwawe amen. Nimero 078 Obedi 078 niyo nimero yanjye wampamagara tugasengana Imana ukakira ineza y'Imana igitangaza cy'Imana n'ubutsinzi bw'Imana. Shalom shalom. Amen.